State Executive Committee jong Voice of the People Party haka jingyalang kabal penlong haka khandai tarik unok pra araja arpusau kala syem ya kerai baka don kahok ban pej banyak biang bat lani ban Pynduh ya kejing penmana Kyrtong jong nu Kyrtong na kebentak election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat Jainti Hills Autonomous District Council. Haka Kyrwoh nau Dr. Bats Kemerbo unang ai ketien ke parti laong. Balada haka nu kerukam lada lap ba unu ubala penbana Kyrtong yaha bansat jit kumu Kyrtong bepura nitikna lani ulek tam bat lek Pyrshah yaki nongrem trekam lani kijing betha ke parti yau tei ubala penbana Kyrtong an Pynduh kejing long Kyrtong. Syuk ke parti kala kedau baka State Executive Committee da kejing betha ke State Election Committee kala ban bujeli dakiwei pat haki kino ki constituency. Dang hak tarik unok pra araja arpusau ke parti da kabasai ke thup Kyrtong baar jongki Kyrtong jongka kibani airek hak election MDC House number 1 Shaka KHADC bat JHADC kala pausna bakala yok Kyrtong lut na baro sanpu pratali ki MDC constituency. Kini ki sanpu pratali ki MDC constituency kidai haba khenlang arpu khandai ngot kibani airek ban sha jet kum ki dekhot Shaka KHADC bat arpu khandai ngot Shaka JHADC. Kumban syukudau bahaka top baningkong men haka khatlai trigunai wing araja arpusau ke parti kalapen bena arpu nyongot ki Kyrtong na kebentak election Shaka HADC bat arpusau ngot Shaka JHADC. Habatin pej bahaki ki shop ke shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.